tunma deuh khan Kim Jong Un chu thi angin athang toa anu re lote a TV a aranin lan le ta ka wangin alo la dam reng thu kan ria a melen shim hian a choi a tui hmel hle a Christian lo na le bor som na ne unde na thlak buak chho ve ta ni in alangani makdeu mai chu khovelin shil ha taka boi pui mup lain North Korea chu COVID-19 free anin ti ve tlat maya tak niang mo lelama chuan North Korea hi COVID-19 laka azalen tak thei tho boka achan chu dictator power mangin anram ri zong an khar chi mak chuan rampo na tangin keini Mizoram angin an la lut ve don lo ti a chiang renga oi lo ngot chi ani bik lawani North Korea ram din mun chin chang hredeu te chuan North Korea hian healthcare lam angai poi mo ngai lova chu wangin an din mun hi an hiam hle ti in an soi thin ani COVID-19 shri alien vai chuan North Korea hi chile der thei ani thu ramdang mithiam te chuan an soi ani June ni som baru khan North Korea chuan an ram chunga Korean liaison office chu abom chem hi amaya he office hi Korea ram pani te ta na tangkai tak US dollar million som panga jet sum chevel omna ania North Korea hian engwanga bom tamai nge ani ti chiang taka soilan ani lem lona in South Korean President Moon Jae sarkar do dana pakhat nia ngai ani South Korea chuan tong kamin changle deng halin Kim Jong Un hi achele ani chuan an bele tur thuan chu ve ngala he chanchin buat sai lai thleng hian rampani te inkara hian thuthar langsar om lem lovani heti lai hian Kim Jong Un chu indo turin ain buat sai map nia ngai ania Pyongyang Korean Central News Agency chuan an ho tu pa Kim A Hovin Central Military Commission meeting poimo tak an nei thu July ni som pakwa khana tar langa he meeting a hian Korean Peninsula boruak chungchang le Indo alom pala aram shroi tu te himna chungchang te le an sipai te thom chakna tur hmalak na chi sang an soi hawani war deterrent chungchang meeting a an thurel tamjok hi puan chu ani lawa ramdang mithiam te chuan nuclear ral thom chungchang a hmalak na thar le Indo huna ral thom man dan tur chungchang te chip chiar takin an soi ho ni in an ngaya aruk takin pukima hi Indo turin ain buat sai ni in alangani Achenom pa China la chuan Pakistan Nepal le Sri Lanka te afui por reng boka North Korea po abang dik mel lo khop mai South China Silama boina chu mitin nga event ani meka China hian fing takin media te attention la peng turin Korean Peninsula lama boruak asiam thuai mai thei bokani Kansia tangin India le China ramri boina chu thom a zoi towa Indo tak turanga India ahan cheme uchuan China po atol son ngal maya China hian Indo hi angam tak lo ni in asiatani achan chu kiltina tangin beina tok dona enganga ram economy thale sipai chakna nei po ni ma se US India Japan South Korea le asangoi zon puiram te arwala hanma chon chu a thwai chi ni in an ngai lo ani ma na ma se an la ta reng thowa ngoi an tumbik lo ani Kim Jong Un a farnu Kim Yo Jong chu thu nei na sang tak pe kani towa mithiam te chu dan chuan Kim a hi athak thoi an ring Kim a ain Kimi hi aro ruma akol viau ni in an soi bokani au naw nu duangin Kim a hi a chefu lo deuh ni in alanga US President Donald Trump in abau zam deuh nge ni nuclear ral thuam siam lama an riwa hriat turat lem sot hlea hei hi Kimi hian adu lawa US in angai dana thlak lo chuan in biak na om to lo tur thu lo soi towa Kimi du dana North Korea ram a in herani chuan ral thuam siam lama ama aya na sazokin an kalrin ani bokani China University cha Tsinghua University a law professor Zhu Jiangrun chu communist sarkar le party shwai tu te soisel wangin banania Professor Zhu hian Chinese President Xi Jinping du sak taka President Trump limit li sak ani chu adu lo thu a soi chuak fowa July sang ni som pariat atang khan thujiak tam tak alo ti chuak to ni July Thathir Khan Chengdu police te chuan Professor Zhu hi an lo man towa anu pui hne na prostitution chungchanga man ni in an thrila ma se tu main anoi lem lovani ti hian ana tanga ban ani zui ta bokani khovel chuan nalama har san nana stak tok mekin kumina ringot po mi billion khat mun lia chana mun khat chuan an na an chan don ni in Microsoft president chuan asoi Brad Smith chuan mi mak tadoi velin na nei turin thiamna thar an nei angai do nemo an thiamna nei sai mo manga anin hamta na ngai do na achan chu economy digitization chak taka kalpui mek ani wang ani thua soya Microsoft chuan mi puinol puitena na an nei theinan
training skill certification te pek tumin ma alameka heng te hin ham hu theina na tran puina turani Microsoft chuan an company tho LinkedIn mangin hero man na hi kalpui tur thu Smith chuan a soya ram tam taka na tam takte chu digital training in a po phak lo tur thu a soi bokani khovel mun tina na thodan phung adang lam hlea na zong zong a digitize theidon lova abik takin ram thang me ka ani bik zwal ti na soya internet in tluklan lo na khovela kan cheng me ka engemo malak na kan nei lo ani chuan in tluklan lo na sazokin kan tipung don ani he malak na hi company pakhatemo sarkar pakhatemo chawin ati thei ani lova ma semi maktwe somni panga te kan po pha kan ni chuan thil thatak tia kan in nga yang ti na soibok he malak na tan hian Microsoft chuan dollar million somni a the chuaka chu company hlutna billion sanga atanga hisab chuan be tham tak ani thungani US tech company lian hi COVID-19 ma poa thil ti thei ani to chuan tuna phei chuan in chuang turu thei ani towa achan chu S&P 500 index value za somni hi company panga chawin an thlenani tech hi man ruwa thil ti thei tak mai ani ya ma se achel tu a fulo chuan ral thuam hla om ani thung ti in Smith chuan a soiboka technology tan hun poimo chung chuang ani meka tunma zonga in mo phurna anei turu to ani ti na soibok mi puinol pui point tunma zonga in zona an nei tam toa chu thil thalo ani lo thung technology hi thil tha ani theinan sarkarin technology focus dan asiam watanga ya tech company te point in sum karna an nei turani ti na soibok khovel pum huwa pa man tlan thei tur text technology siama harsonal yan ta komin ram tam tak te chuan an economy digitization chuan COVID-19 awanga chia dollar trillion tel pek theina tur tax revenue an nei tlem tial an hlag box yani technology lama ma son na chuan automation le AI tipungin chuan mass unemployment asiam don bok Smith chuan chanchin lomom chu sarkar ti chuan rule of law noya tech company te thale mo phurna neya anom theinan ruah man na asiam thei ti na soya company le ram tin te chuan in thlak danglam na wanga an torna ain an hlok na san jok theina skill an ne anga yani atibok kan vai mai hian tech in engkim aching fel thelo ti kan hriat anga ya ma se tech tel lovin engma achin fel thelo thung ti na soibokani Pakistan chuan Kashmir region a line of control a India sipai ten dan kalin silai an met puak nia soi chung changa anrama India palai om chu kawin thilom dan an soipuya Karliam ta jirtomni khan India sipai te chuan LOC a Raj degree le baro sector a silai an met puak ti Pakistan Foreign Ministry chuan atar langa he thil thlenga hian meche pahni an thi ti ministry chuan atar lang bokani kumin chungin India chuan inka hai voi sang khajaruk som kole pasari abo chetoa hei wang hian mi som pali an thi pha to thule mi za som thum pathumin hliam an tuar to ti ministry chuan atar lang bokani Pakistan in apu na hi India chuan chui chiana tum thua soya LOC inka hai puan to chu an za thu India chuan atar langa muan na le rem na an du berti India chuan atar lang bok kumsang ni pathum khan Pakistan le India chuan LOC a hian inka hai an puanga eminu hian voi tam tak ram pani te hian an bo chetoa LOC inka hai bo chesoka anin puton rengani nikumogas ninga khan Jammu and Kashmir state tana special status pek na Article 370 BJP kai shwai National Democratic Alliance chuan ati topa hei wang hian India le Pakistan in kara hian in hir ngona anasat pha ani khovel puma COVID-19 kai dar kar somni pali chungin noi ni le singruk lai omin pandemic in trana tanga nikhat thil thuwa in kai chon tamber ani thu WHO chuan atar langa WHO chuan tu nanga nikhata kai mu chua tam alaum lo thu soin kai tam berber na chu US Brazil India le South Africa te ani COVID-19 awanga nuna chan po dar kar somni pali chungin sang sari zathum somruk a kai chodor bokin me ni som nuwa nikhata nuna chan tamber ani sui bokani ti hian khovel puma coronavirus kai maktatoi som pali antling toa nuna chan noi ruk antling to bok ni in USA in bun John Hopkins University te chuan an soyani